tukoroba irware na no tubo mwaka yo mweru womba wethe itokinyithia na mweri omweru ibwa no tubo utunemesha tumba kwethia tuthuranite antu kuya irware itucokia nkatho no tuba mantu amaingi ya umbeto ututethia tukomba kwethia tugia chief ndene ya Meru County itucokeria nkatho no tuwe murungu omwega na no tukarete na no thirite ori amwe na batu tukianjiriria murungu katukuromba wethe ori amwe na batu tukuromba wanjiranire na batu no thiranire na batu itukuromba mwathani baba womba kwethia ogitutongeria kire rwaria ronde kire mantu ya yonde tukaria na kire inyathikeria betu batuthikiretie nkuromba mwathani baba ombe tuwatanithia twinde amwe na tumbe kwethia twina kweleano mwathani na tumbe kwethia tukiomba cokia ciuria bwega mwathani na inyo tutongeria murungu baba okiao kire mirandira yonde yembereto mwathani baba obrato omegeta ombe kwethira ukimitharima na igetonera Yesu Kristo tukuromba na witikia nithi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Very good. Ibwega muno itara ukambitagwa Dr. Kiambia Theru, County Secretary na munene wa uriti wangu ginde na Meru County. Na arua twina ageni na tutakwenda otandaika kinyemwe nio twina ageni tukwenda time njega na nikenda ngavana wetu kinyawa kethe na time ya kuomba gustia program wije kenda tuomba gwita bwega. Kwa karibuni sana na itukwira ngavana wetu without wasting of any minute. Tafadhali karibu sana mheshimiwa. Thank you. Mugeni bwinde. Bwana asifiwe. Kaende kabati nande mwana ntena kuligala na tenda ya wambele na nwe MC bena kingwete na ashore betu bonde barabe guku na nimbere ngukaribisha ndingenda kugwata ugeni antu barabonde bejire kuona na aru twina ageni baba ingi twina kinya MCS betu twina media nyingi sana kwenda kubugwata bwinde ogeni ejeta wa governors residence official na ikutu shemanite na runo tubakwaria mantu jetu batwaragia omweri na Brenda nenkera mwana ntende enda kumenyithia na arua bagashi introduce bongo inkuona twina ageni bangi bateja guko kaire ko bagashi introduce na kanya ka mwana nte aba introduce kena nani jukia kanya ka ndaika inkai arafu tutana mbele. Karibu sana. Gwitikia no wendere hinya nekwa aikonekania ntuke mwandomba kwa gavana igwa sana madam governor na kiri antu bonde barabara aja atongeria barabara ya kwina barabara tegete akiri TV abaite kule barabara dikirite ndene ya Muga FM alietwa beto Jamrik Mongera manonte kanede okaramta na mpumeta kwa Muga FM tuntiyete ninka na ruwa madam governor rera ringi twererwe kawa gurire Muga FM ikuona yokawe kangi uragurire enaritu ira antu getuka meme ikabiashara kwa utu ayo biashara tuita atunekerio wanga agatwireta watia ibu bwega sana mwanunti mheshimiwa gavana atongeria barabara yaja na kinya tangazaji barabara yaja mbitagwa Mugawara Njugu kuma Geto FM. Antu wetu mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Okirie ni njara wenu Murungu baba. Twe governors residents, we are so proud and so much thrilled to be here. Pigeni Yesu makofi. Iboga sana ngavana ntuombita na kinyowe ta Muga FM. Twe naro waku juu muthanyo munene muno. Pigeni Yesu makofi. Beto kingo teke Muga FM akware goko. So I'm happy to be at home. Pigeni Yesu makofi. Asante sana, thank you. Mugeni bwinde. Thank you, Governor. Nontoba kwethero to invite them to kwezi enarwa. We really appreciate. Leto rakambe to Mukirio Kusimba, Head of Radio Muga FM, na tureaja na Muga tuwejete kuiga mantu jaraja kuendelea Meru na maendeleo yetu ya Meru. Asante ni nyote.
mugeni bwende mbeta wa Nchambe Kimero Peter Kithinji Paitete FM Paitete TV gwetikia radio na TV ya twina cio bakwaria na ndenda fiukia kanya kaka iri o gukutigwa kingwete na ndi kwaere kwa gavana ni mama na ndimbo karibishe officially kenda naru intukwe nene na tusete stage kenda yurie bionde biria ategeri betu na thikiria bari ngenda kuria naru intukwe yenu kunoka burie biorie bionde na bugacokerwa gavana agacokia bioria mawaziri bagacokia bioria chief officers bagacokia bioria na nuntu ntiritangu gende ni nkande na mawaziri 10 na ndina atonge bangi ko baganteria kitikio kuona kiria ja extra ni kia waziri uroka kariro kenda omba kuurwa bioria bya department yewe piande bia atongeria kana mtura we mero inya waikioria kina waziri ale aja ibwe amero bwandikite mawaziri baba na ibwe bwandikite gavana ni mama ko kioria kionde kiria wenda kuuria gikuinya ikagita kaga kuuria kia roje kia barabara kia stima kia mata kia mbi na kanya gake gaga kuuria kia mbeca gia kila kitu ko batu togiro tikintu tukaithaga tugacokagia bire bionde na ikiatumia na arua turi aja na mbere ntira eja na kanya gaka kiri mwana nti ndingenda kumenyithia twina department 10 ile citira cirinde ne Meru County twina rwangiro barabara twina rwangiro roje twina rwangiro afya twina roremi twina rwa lands twina rwa trade rwanyu chende 10 na mawaziri bau na arua bare na bakethwa waziri sibare aja ndingienda barunga matugenda tumenya bonde 10 bare nuntu narua bari ready kurwa bioria bionde wategera kiri baba bari aja wa mbere weta wa Dr. Mungania ni waziri wetu wa afya twina Monica waziri wetu wa land twina Mudhamia waziri wetu wa roje twina Kidore waziri wetu wa kithomo twina Ariet waziri wetu wa trade twina Faith waziri wetu wa agriculture twina Benjamin waziri wetu wa agenda twina Ivana waziri wetu wa barabara na twina bwana Ibrahimu waziri wetu wa mbesha kwa ategano kuona nyomba ye ni ujuri timu yonde na nini bao ma PS bao kana bara beta wa chief officers bare aja kwa gutekioria kiomba kurwa kirema ushoke kandene nyombe na arua tulienda tuita na spindi ya kabati kaende kabati kaende na mwana mtito tagarura spindi abongerete yatongerete na ndira kimire magana janana na itukona ya kega itaitia ari sawa ntu murungu no munene tukirikia kwaria naro tukamenya kiwa weta twina MCA ciaja otoni MCA bare bwina bo MCA ngona twina Muguna from Deo na Rungame twina Kiambi kuma Kiago tore ku area asanti Kiambi neja ya kwindeje bau ni MCS barabata adina kura na twina former MCS ngona twina bakina Romano pekupa baingi barabeku na tongeria bangi pare aja na kinyo wenda kubori kirio tiboria bakorwa ende na interest na meya ore de na yo uri ko kwenda muno kibau Kiambi ngaruni ore omwe ayi tokorio rato gwitaita mbere kabisa ndenda gucokeria tegeri betu na thikiria betu nkatho sana na kuwera mwaka jo mweru nguitikia mwathani na tuthirite mantu ja manene na icokerete Murungu katho nuntu wa mwaka jo tuju mweru jura twete mwaka jo rathirire mwana ntiju rari mantu ja maingi mono na nkugite ndakinya kiigwa at least nkagweta mantu ja makai ndi mutumiria tugaga testimony ni ruguraga kitharimo kingi kana kuoje ibureta kitharimo kingi na ndi mukuoje wa mantu Murungu athithetie kana athithetie personally ndi gavana wa Meru na jara mpombanirite na ndingienda kuja ugajariwo kuoje kenda inyeja ngije jamja mari tumenya na jara ja kurukire mwathani na thithie mantu ja manene kundi na mukuoje 15 na ingona jako kambitirie kurithitie mbere kwa kanya tuita kimaendeleo mbere kabisa ndino kuoje bwa mbere